amasan his YouTube channel vezo se na bonun se bai tu hin ham le pauzia kikhen thei ihipoi ti topic mangchan chom cha na holimutin aimi te hi ipui pa te khanga ki pana mun khana cheng den lo cheng de ji lo pha se ta mun chom choma ki chon le te ni hi ven hi ti zeta chun I hami pau teu jong akibang pon akibana jong le agam kai dung zuiza hal khat khat ki ta ki khezi hen ve san dingin thado pau lam ka thado pau le sung lang thado pau jong akibang pon sugnu lang thado pau le more lang pau ho jong kibang pon more lang ho le kangpo pilang ho kibang kit pon kangpo pilang le nagaland lang jong akihi na om ki nin hitin I hami pau teu hi ichen namun dung zuizin hal khat khat aki khezin aban le ichen nabun dung zuin aden tua imphal ki mazia na om ho azia na ve om ho hal khat esan de pau jong lut jep ji hin ale nagaland langa ho jong khuti main achen namun dung zuizin hal khat khadital ki hal khom ziding aban itune jong ki banglo ti hin abanin adang paudang ho veki lewhen paite pau jong lam ka paite pau le holang buk pilang ho akibang kit pon na hitien zo pau jong kisele lam kalang zo pau le sugnu lang zo pau le holgam lang zo pau jong akibang kit pon hitien pau zo se hi akibang hi jong le akikhi na tam ta aum zin I vocabulary hi atam zo kibang thima hin I kaidan le a spelling hi I chen na mundung zo hi ta hung chom jep ji hi ti zo I sei nom hin ten mi te hi lam kai hon an sei ji vin thi san khat hi ve ki hen the hi po ve te hi adia di hin paten ilung gilta ngai to le han khat pan anop no ba ki sei ding khat pan a het he ve na adia lam ka area thado pau sei ding paite pau sei ding zo pan zowa sei ding simte gangte vai phei ti hoi bona adang ho bona ki hesu ke hin kangpo pilang ho wang hi la hal khat a chom je moven kangpo pilang hon lam kalanga pau ki ho a ha het be he ven hi cho hi chi pau ho hi ki hen na ding a hi poi ti kan sei nom hin tin aje chu tua u keng ne te ho velew han a pau khat cha dong ki bang lo ki he to lo a ki he to ne dinga manipura mon e san te pau amanu nagaland am hon asamis pawit ta he koi le lawa nagamis atiwa nagamis amanu ai wang amin khat anaum ta ja amin ko apom cha hewa naga kitiwa naga an pom theu cha hi chi naga an apom thei na lai to hi chi to thu chi khana na sei unity is strength kiti ho ama hodinga a unit a ha na pen to ho pau khat pau ki banglo hon min khat apom thewe ama hodinga ha na ta hin emite he tuin i boy jingoven ku ki athi sana bet lo yomin zomi thi pinga lo yom ven ku ki le zomi pum de ade lo ti lo yom ki nin mizo hi ve mizo ai lu de he ti lo yom ki nin imacha gelo imacha khosan na ne lo zong aum ki ve jin chi he tu lai ta emite ding i boy na pi pen chet no hin aban le hita hamle pau kim post ti hove jong masang lai chon anom zin tu lai om tapun I hami pau hi ema level ema tribe level promote bol ding hin ai la promote I bol bana mi pau dang jong het ki go ni aje chu english te to banga ai lova le tu lai ta tu la donga south india langa ho na tamil pau marathi pau kannada pau ta pau athi pi ngam jiang ba pau tholo mi a vo ziu an nob le ta gama para del do ziu ti ho hi nam khana dinga khan to na hi be lo hi ti jong I se no mo hin tin emi te hi thi san khat hi ve ti approve chen ding hi tam dau min che tam ta ho la phung le chang ho ve lew han tha do lao mo hlung de ma kitin zo lao mo tung de ma kitin zo lao mo man tuang kitin tha do lao mo man chong a kitin ai le hi cho ho a chom chomi ta le zo
paite thado hicheng thuma hin hang si gaumin mate zong itian aki mixin gui te zong aki mixin na sing son zong martel mar hile zo hile thado hile ta ki so ke hin ipau ki ba lo zia ikimo hen hi e hodinga unity tal tu len pen khat a hi ti zong het ngain hita ipau bo hita i ngai sang in ki ngai sang ba pau dang tho hoi ta ikinoi seo ham imasa iki ngai sa lo ham hita vale hoi sa kiti hi imon de zong gamla tul ding hi je chun pau kiti hi pau I tho thei iman thei mang jeng utin ema pau zong hitin promote bol ziutin lam kai te hong ki ho vin tin lam kai ikison pita to ho hitin vai hin home vin tin ni khat ni le emi ten zong na ka te to banga aum lo be khan ham aum sa ham ai la wala moirang singju to mai ta ki to hal le la common language khat hin ni diu hi ikilamet jing diu khat zong hin tin aban le pausa nga poimo zo hi tu lai ta dinga nam min ding khat poimo kasan nam min khat inei ka se ba hi ina mu hi iminu hi sau wal chin ku ki mi zo mi lu sei mar nom amasang lai jen chikim ki di khan anom ki nin anom khan abanin hitia phat hong che chen chin ku ki mi zo chikim zo tiangum kinin kuki zomi tium kinin kuki zomi mar tiangum kinin tu hin tua latest dingin kuki zo kiti hi chom khat lam kai ten a hin siam do wala apom theloi loi kiumin kuki kiti kuki pom se hitale zo zo kiti hin zomi lang hoi tale apom so ke lahom akiti la pom the nai lo homin kuki zo mar hong kiti kina le hin a boy che kinin ichi ipiam khat Africa gama Rhodesia te hin European colonizer te apa na independent a hin mova agam min ding wa an ngai lo be khanita khudak ti dam na amho khangli la e ta na min ananei yu khat Zimbabwe ti khat an a hin phu ben chi Zimbabwe hi tu chanin Zimbabwe a hi jing ke jin hito banga hi emi te hin nam min khat inei lo wal a boy hi tan so in nam min hu ipi hiding ham pi hi tu lai ta sei the nai pon tu hin jong in langa student organization chom te makai nain ki ho hom na public consultative meeting ti ho ipp ho aumin lam kai ho jong ehon mi tham hon I het lo bang min lam kai ho jong a ki ho jingwin ni khan ni le ipiam khat min zapi na pom thading 90 at least 70-80% in okay ati thading nam min khat hungum po le hi cha ko na hi unity khat hungum thadi ham kilang hen na be lo unity khat hungum thadi ham ti kinem na lien ta nei jing ding hin chuti lo wale tu ni chan hin velo hen lam ka khopi jiang zo ikidouda lovin thado speaking lang hon song pi lam ka ti song pi hi azaw sa nom te win khat chung lang hon hiang tam lam ka atinom se win so pi mar lang hon tui thapai ativin lam ka hi amang kit pom tui thapai ativin ale midang adang zo sen chura chanpur ativin ichen now I khopiu emite tua hi pangal hoi koi ho thom cha sim tham a hi pon ama ho sim lowa at least 98% aiming and hivin 98% ichen namun wa e sante min khat iput jingwa tu ni chana I hel zo lo hi kidang ta khat zong hi minister mla tam ta inani win lam ka khopi hi ibola tu ni chana chura chanpur kititi ham na min madras jong chennai ta khelta kolkata ta khelta bombay jong mumbai ta khelta ita min hi chote lo jong min tam ta anaki kheltan adi in south india lang le north india langa muslim min po hindu minin aki khel
tam ta tan ve sanding in Allahabad tu hin Prayagraj tin a khel tawin hi to bang hin emi ten jong lam kai ten inagel kha lo ham ai lo wa le a ki khel zo mong mong lo ham propose in a ball khawam in a ball kha lo ham ti jong gel khai kham set khan hen chu da chan pur ki ti hi history ai vele chu da chan sing na amo e sante leng chu da chan sing mina tu ni chana movement i del hi adilong na tam ta tan hi tu hin lam kai te hong ki ho lawin tin agenda chom la jong hi chi an zelut wa ama hon nomin da lew e hom e mi min ma khat lamka itiwam songpi lamka itiwam tui thapai itiwam mi hyang tam lamka itiwam ai lo wa le ipi penta imin wo wa pha ham na si Churachandpur district kiti hi i hel do loi wa pha in jong ka gelin aban hi chin hel do zo tengule imin diu khat na common nomenclature khat ne within aje chu ita kuki zomi adu ada hinti kal sewa hi ita kibung khen na omding pan la danum thelo ding aje chu kibung khen om nikati chu emite lei ki khen nom hi zo lewan chung langa pana sagubo hin sep dhanom ho dinga hi easy pray ki hi ji hin ale chilang ho boy tai tela kukilang hon thil khat hin bolwa hung machal ki gol le chung langa ti chu government level na ama hon zomi lang ho hal khat itien tek thin hin bol le zomi lang hon hin do dal diu e ho le ho hin ki do ji diu hi ho je ta chu tua nagate apan khom the nau khan hi NSF Naga Student Federation ham na ANSAM All Naga Student Association Manipur ham ailovale UNC ti hon ani even UNC United Naga Consultative in hitai lovin Manipura Apex organization ti ding aum lo ta bang hin hi UNC ani even UNC noiza tangkul ho ailovale pomai ho mau ho maram ho zelerong ho maring ho ti apo achom che na kinevin emi te jong hichi concept ma hi khat nei thei lo ham na aban le movement ham ipiam khat hong ki pat phat le hichi apex body mina chu ball ji ding apex body mina ball ding hichi apex body noiza branch to achom za chom inei ho amahon panahin la diu hichon apex body thu hi azui jing diu ti khat le hen movement hi machal the ding hen ikibung hen la movin ka college kai lai lamka ka college kai lai jong hitan lamka tui buanga radio station anom ko ke kan head dolin adi lawang ka hepon kan head dolin thado speaking le paite speaking ki kai tin ki head themon anomin thado pau manding radio station thado pau manding kitile paite lang hon paite pau manding itian hong kite mithate nu pa chung ding ki tu de ban hong kite te win adang chi thado paite lo se sen english pau manding kitile igama radio station khanumai pi bola english pau mandam tin hi tian hong minele tu ni chan hin a function po akitin adi jong di mai the hin chi ke he dan hin hi cho hi ikikhen tel wale ikikhen tel wale nungton na nungbek i movement hi nungbek hi jing ke ding hi ti jong ka sei nomin abanin movement kiti hi aha na dinga parallel civil lo ho che khom angai jingin to hin suspension of operation group ho in even ama hi platform amandi he itizivin ama hon ichan i hlu tam na ama ho zia i movement hi ichan hlung tam i pi update umam hi zo hi progress mi pi he dingin halkhat hin talang jiu long phaji ding hin atalang zo hi mai the ken ka hello zo hi mai the but hi cho hi nampi level a sei home zia public consultative meeting phat jong le ama ho pana update and plan and proposal ti ho sei home na om ji le mi pi tia dang phachom the ding trust factor jong tam jeb ding hin to civil society organization ho CSO ho khoi le pressure group hin
pressure group hon jong na sep na to hatan bola chi pha len government in halkhat attention in psf ding hi chum lawa hi movement ki ti hat thelo ding hin je chun ham le pau ki ti hi ham le pau ki ti hi ki khen na la lo ding pride na i pau chu ki le sa pi ding ai ba mi pau khu noise lo ding mi pau jong head ki go ding e pau jong promote ding ti ko hin aje chu hita detail da ga veding hele phung khat hia na phung le chang khat hia pau chom chom tho tam tau min example a se din sing son ho tha do la sing son tha do pau thom zo pau thom mar pau thom na aban le hang sing paite zo tha do mate khuti guite khuti how kip jong khuti kit zo la jong tha do la chu tam pen ai banga thang kha la jong te dim chin lang sa na jong ve ve na ai ta ki mix so ke even na mon i pau chi ingol pi vai ta ki le sa pi va adang hoi ma chai sim lo wa le movement hi inei thelo dingu ki ko phom na unity thelo ding hi ti i se no maintain a chai na in pau ki ti hi i promote na ding won pau khat promote na ding in thu le la na thu le la jong tam ta literature hi poi mo hin tu hin veleu hen tu ni chanin thado speaking thado language hi emila dinga a population ajong tam pen le akiha man pen khat jong hin milong ho ki chanin thado zo la ho asa ji hin ain la thado language thado pau hi ki thado de ki thado sa ho ti dhamna ama ho hal khat ong phonetic zap jiven abon ai lo thom cha cha mi ta thom cha cha kiloi khomo ti dam ai lawa le individual level ti dam to ong ki nei sa jiven e cho khu hilo ding min ipau amana le ki pa pi ding lung thai pi ding promote bol ding zo hin di chun masang lai su hiel bol hiel tam ta no min hi cho khu lunga kep bit lawa hi cho khu hai mila atha zo a itile nampi pangkhom theidam ham le pawa ki khen lowa itile nampi ki pun khom theidam iti machal dham ti hi mizo sian lunggela nia ki lung khat ding maban gam tum inei lowa maban ema ki vai hop thin ding gam inei lowa le tu chung May 3rd May 2023 patna tu chat i boy now hi mabana hung boy maban next na number 2 a hung boy na diu to i ma chai the hi lo ding hi gaza to bang hung hi na diu hi nai lam hi ti chom cha ken se no me ki pai